Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Namar kacinghiar pelat kador kamor bandi yakido siar syakinong bamdo kabakumbalong menta kador de kalakta yakayo kakot kipaiba nong de siar bamdo kabakilahab bandi tangha kador arspa nripo hakashikilo. Kumta kanongpo Poultry Supplier and Retailer Association lengba uba bankerlang Yuria Presiden ulapan bena hadin balalait banbu yakador khas haka office ka Deputy Commissioner ka Ribhoy District bankerpat yaka bankershan yakador khas kata ka association kalapanbej bankantiuno yakador di dosiar syaka laispa tengka shikilo bad yakane lapan bena ba on kentiu yakatei kador laispa shikilo nadu ka shipho tarik unailor arajar arpuwe ina kaliang jongka nongpo Poultry Supplier and Retailer Association ni wan hangne po DC office nakamta bankendu ya DC te nomor ba i don meeting sawai te nim simla makendu setia i te hakan ka korang isuan bu ya ka dorkhas nakaliang jo association hak wei dei bat ka jingbu bait ranti ya ka dor di do cr hak thainong po baro wei te kum bolong mata nakaliang kinong di do cr nisam jing e hadu kata nomor ba ka dor cr im bawan po company na bar naki private farm hanaka thain kala kiu dor palat te kum kinong di do siar ka thainong po nyim imsyu nomor bala kiu bla kador te kum ta hakan ka sngi lawan bu iban kador khas namta mangkerpat edc bain podiang ya ka rai jong ka association namang ila penlong ya ka executive committee ha ka art fratering bunai badam nilai kendu rang baro kinong khai siar ha ka bangin ya penbej namta kan kador di do siar hakan ka thainong po kum ta da ka jingmut nilai rai lang banbu ya kador laispa tengka sikilo di pentip sepi paiba nong sisnong paiba bagi bang do siar sepi dukan nong di do siar do katain nong ko bar kowe banadu ka sipho tarik mentau bunai nila sim ya karai ba kador do siar kan long laispa tengka ni kerpat ya borok di do siar bakin ai ka jing terelang ya ba ni imlang mo nadu ki barit ki badi lai sautli ki dukan rit ki imlang ki bari khambun ki kham im si isu mo kenang bangin imlang nam takajim halang jong inong di CRT barok wei hak thanung po ba hakoi galiang ila kerpat EDC haduka sithi ke bangi ai kerpat i ke ba impediang ni kan ka jingterwa ka jingrai jong ka association hawi de kan ka dor di CR hak thanung po ma kumbolong mentang inum imsyu bandi arspa ndrupo arspa prapo ma kumbolong rakam yai bet yanti ma gidon ke badi arspa sanpo ki bodong di arspa ndrupo arspa prapo tarangin dibi kata kador inong di CR mi inum laban insyu te kenang ba begini imlang baro nilai rai da ko jingmut ban kendu i kri district DC kenang ba tarkom di do CR hakan ka thainong ko kan long ka biai bain guarantee ba bani imlang baro te kini ki CR tadi pad ki bamta ki badang im ki dekat nos kilo ki de company ya mentak ki private farm nanena po thanjungi ki bari CR nilapoil pa kador sispa sauko sikilo te ki CR menabaro wan berpenhap hakan ka thanjungi company wan bar song chispa saupo te ki supply wholesale supplier pa ki habdi chispa sanpo te la chispa sanpo kinong odo dido CR han ko inom imsyu ladang indi hakador arspa andrupo arspa propunka te ladang indi laispa tengka kemud nila kami im nakaliang jong kinong dido Aduh katno ngin syaset patok paune virus haba kalat berlanj nu kadon ini ban simbet ya ka aya ketika khawit kerkendai kena ikun baki kena persya ya kena ke khalam